Amen. God is good and all the time. God is good and all the time. Kom ons gee die Here 'n prys vanaand. Amen. Jy kan my sitplekke inneem. Ons het weer tyd gekom van communion. Ons gaan vanaand begin met communion. Terwyl die volunteers na vore kom en die communion uitdeel. Baie keer kan communion vir ons iets raak, 'n gewoonte. Maar ek wil vandag vir u herinner waaroor dit gaan. Jesus het gesê, so dikwels as julle bymekaar kom, doen dit tot my gedagtenis. Doen dit om julle te herinner waaroor ek gesterf het en waarom ek gesterf het. Sodat ek die prys vir julle betaal het. Die Bybel vra, dood, waar is jou angel? Ek het al klaar die dood vir julle oorwin. So there's nothing that the world can throw to us today or even in the future that Christ have not paid for you and for me in full. As ons hy broodjie gaan eet, dink ons aan die liggaam van Christus. Hy sê, dit is my liggaam, neem dit, sodat julle kan deel word van my liggaam. Hy sê, deur my wonde het daar vir julle genesing gekom, voordat julle dit nog verdien het, terwyl julle nog sondaars was, het ek al reeds my liggaam uitgegiet vir julle. Hy sê, in my bloed is daar lewe. So as julle die communion vanaand gaan doen, watter omstandighede jy jouself in bevind, wat jy dink jy is dood in. Because we get a lot of people, they're only existing. There's no life in them. They wake up because they only exist. And we feel dead. Ons voel mismoedig. Ons voel dat daar nie meer lewe is nie. Maar as jy vanaand die communion gaan neem, is dit 'n herinnering in jou dat lewe is in die bloed van Jesus. En hy het sy bloed laat vloei vir 'n tyd soos die. So as jy dink wat jy face, as jy dink dit is te groot, as jy dink dat niemand keer om vir jou nie, as jy dink dit is te groot, as jy vanaand die communion doen, herinner jy jou daarin, dat Jesus het die prys vir my betaal. Ek hou van die Ou Testament, hulle het dit die Passover genoem, want dit was vir hulle 'n teken, toe die engel van die dood omgekom het in die tyd toe hulle in Egipte was dit 'n teken, as hulle die bloed van die lam by hulle deure gesit het, kon die engel van die dood nie omkom nie, as hy die lam se bloed daar sien. En net so toe die lam gesterf het, wie se naam Jesus Christus is, terwille van jou, het hy elke doodsengel, as jy hom aangeneem het, hou hy elke doodsengel weg van jou af. Of dit nou die doodsengel in jou verhoudings is, of dit die doodsengels in jou finansies is, watter doodengel daar ook al mag wees, when they see the blood of Jesus, it doesn't have a choice but to pass you. Die volgende ding, hoekom hulle dit gedoen het in die Ou Testament, voordat hulle uitbeweeg het, het hulle die Passover geneem. En dit was vir hulle 'n teken, om te sê dat dit is God wat hulle uit slawerny uitgered het. Dis 'n herinnering dat God sê, ek sal self vooruit beweeg. Ek wil vandag vir iemand sê, as jy die communion doen, wat jy vanaand moet face, as jy uit gaan stap, watter omstandigheid jy ook al mag face, as jy vanaand hier uitgaan, God sê vanaand vir iemand, hy sê, ek self sal voor jou uitgaan, as jy net glo. And when you do the communion tonight, say, God, I remind you of your promises tonight. I feel alone, ek voel bang, ek weet nie watter kant toe om te gaan nie. Ek het die uitkomsie, is donker voor my. Maar Here, solank U vir my die lig is, solank U vir my die wolk is in die dag, solank U vir my die vuurkolom is in my nagtelike ure, wanneer dit donker is in my lewe, solank U vir my die shadow is, as die son op my skyn van die lewe, en dit gaan warm, as ek nie bevrees nie, want U is met my. So as jy die communion vanaand doen, make it personal. Make it personal. Because He have paid the price for you and for me. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir U communion, Here. Dankie dat U vir ons gesterf het, Here. Jesus Christus, en dat U vir ons opgestaan het. Dankie
dat ons nooit 'n perfekte lam sou kon gekry het nie. En dis hoekom hy die seun Jesus Christus gestuur het om ons vry te maak. Hy sê so dikwels as julle by mekaar kom, doen dit. Dankie dat hierdie teken is, Here, dat U die dood vir ons oorwin het, Here, en dat U die prys vir ons betaal het met God, Here. Dankie dat hierdie die teken is, Here, van die liggaam, Here, die embleem, Here, dat ons deel is van U liggaam, Here, en dat ons nooit alleen sal wees nie, Here. Here, dankie dat hierdie embleem, Here, wat die bloed van U vanaand verteenwoordig, Here, dit teken is, Here, dat daar lewe in die bloed is, Here, en dat die bloed ons vrygekoop het in die naam van Jesus, Here. Sien ook die woord wat sal uitgaan vanaand, Here. Not by might, not by power, but by your spirit, in the name of Jesus. Amen and amen. Jy kan die communion neem. What an amazing sermon series we're currently busy with. Know God. Wie geniet dit so ver? Wie het baie geleer daaruit? Kom ons hoor, het julle daarom uit geleer uit Know God? Ek weet nie van u nie, maar ek het geleer daaruit. Amen? Dis regtig 'n amazing sermon series. Ons by part 3 vanaand en ons gaan 'n bietjie dieper in. Ons gaan 'n bietjie hoor wie God is. Dit is baie belangrik om te weet wie jou companion is. Is baie belangrik om te weet wie die God is wat jy dien. Is baie belangrik om te weet tot wat hy in staat is. Is baie belangrik om te weet of hy limitations het. Is baie belangrik om te weet wat kan ek vir hom bring en wat kan ek nie vir God bring nie. Is baie belangrik om te weet, bestaan God regtig en waar is God? Is baie belangrik om sy woord te verstaan, want hy is sy woord. Dit is baie belangrik om te weet wat hy sê aangaande jou. Maar dit is ook baie belangrik om vir jou te weet wie jy is en hoekom jy sekere dinge op 'n sekere manier kan sien en kan hoor. Ek kyk vanaand na die oop stoele in die voorkant en ek vra myself, why is it sometimes so difficult to get people in front? Why must you put names on the seats? Why must you ask people to come and sit in the front? En ek vra myself, Clifford, maar hoekom wil jy nie voorsit by sekere plekke nie? En ek sit vir myself in die situasie in, want baie keer is dit maklik as jy een kan staan om te judge. En een van die dinge wat opkom is, baie keer wil jy nie voor gaan sit nie, ek sê nie u nie, want jy wil nie gesien wees nie. Jy voel all eyes is going to be on me. I would rather want to be at the back. Ek is okay waar ek is. En unconsciously sit ek met 'n minderwaardigheidskompleks, want ek dink ek is nie goed genoeg nie, sonder dat ek dit vir myself kan sê. En ek reject myself. Ons het verlede week daaroor gesels, how I can reject myself. Miskien het baie mense dinge aan jou gesê, miskien het die lewe vir jou 'n storie vertel, dat jy nooit goed genoeg sal wees nie. Miskien het iemand dit onlangs vir jou gesê, dat jy is nie gekreë om gelukkig te wees nie. Miskien nie in woorde nie, maar in die manier hoe hulle jou behandel, het dit vir jou voorgekom, dat jy is nooit goed genoeg nie. Miskien hoor jy baie, jy is sleg, jy is nie goed genoeg nie, jy is net jou pa, jy is net jou oupa, jy is net jou auntie, jy is net die gemeenskap. Ek weet nie wat jy hoor nie, maar die vyand kom en hy wil vir ons laat dinge glo wat nie sin maak nie. En ek wil vandag vir iets leer van wie God is. God is nie 'n mens dat hy kan leuns vertel nie. It's actually impossible for God to lie. Maar kom ons kyk eers wat sê die woord van die Here in Numbers 23 verse 19 to 20. God is not human that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. So when God bless you, nobody in this world can put a curse on you. Because if God bless you, it's impossible for anyone else to put a curse on you. Because why? God has blessed you. Hy is nie 'n mens wat teruggaan op sy woord nie. As jy Jesus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, het hy sy seëninge op jou uitgespreek.
Ons as mens kan leuns vertel, maar God kan nie leuns vertel nie. Al wil God leuns vertel, dis onmoontlik vir God om leuns te vertel. Al gaan hy vir jou sê, maar ek wil graag leuns vertel, kan hy nie leuns vertel nie. Ons maak 'n voorbeeld. As ek vir julle sê ek het 'n swart top aan, praat ek leuns of praat ek die waarheid? Hoekom praat ek leuns? As 'n groen top. Dis waar wat jy sê. But when God is saying that, Clifford, you are wearing a black top, this top will change to black because God says it's black. Whatever God said, something will happen. Die moment as God sy mond oopmaak en hy spreek iets, word dit soos God sê, dit sal wees. En God het gesê, jy is die kop en jy is nie die stert nie. Hy sê die planne wat hy vir jou het, is planne van voorspoed. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal vir jou nooit verlaat nie. Hy sê, ek is wat ek is. Ek is die Here jou God. Ek is die God wat jou uit slawerny uit gered het. Hy sê, dit is wie ek is. I am the mighty God. I am the God that loves you. I am the God that cares about you. I am your Redeemer. I am your Rapha. I am your healer. I am your deliverer. I am your shalom. I am your peace. That's who I am. And that is what I am to you. Don't let circumstances dictate who you are. What does God say? Who are you? Kom ons kyk, alles wat God doen is intentional met wat hy doen. Jesus sê, you did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my Father's name, whatever you ask in my name, the Father will give it to you. This is my command. Love one another. This is my command, to love one another. Everything that God do is intentional. The day He called you was an intentional call. For you to be here tonight, perhaps you are here because you feel you don't want to be alone at home. But God has made it perhaps for you uncomfortable to be here because He has an appointment with you. What is your expectations of tonight? What is your intention of tonight? How do you want to leave this place tonight? What is your request to God tonight? God said, I am here and I can answer you. How intentional are you here tonight? How intentional are you here when you hear the voice of the Lord tonight? How intentional are you to grab the word of God and make it personal? It is my word that God has given me. I take the word of God and I move with the word of God. How intentional are you? Because the God that you serve is an intentional God. Sal hy dan iets sê en dit sal nie gebeur nie. Van waar af kyk jy na God? Kyk jy na God uit jou eie swakheid uit? Kyk jy na God hoe iemand jou teleurgestel het? Miskien het jy al baie failures in die lewe beleef. En nou dink jy, as jy vir God gaan iets vra, gaan hy jou dieselfde hanteer, soos jou ouers, soos jou broer, soos enigiemand anders jou hanteer. God sê, ek is getrou. Ek weet nie, miskien sit iemand vanaand hier, wat so groot sonde gedoen het, volgens hom of volgens haar, wat hy of sy dink, dat God kan hom of haar nooit vergewe nie. Miskien sit jy vanaand hier, en jy voel so vuil. Wat dink mense van my? Hoe kyk mense my aan? As hulle my aansien, wat dink hulle van my? Is nie belangrik wat mense van jou dink nie, maar as jy jou sonde bely het teenoor God, sê God, ek verwyder dit so ver as die ooste van die weste, en ek dink nie weer daaraan nie. I can forgive you. I want to clean you. I want to step out. I want you to step up. I want you to move in confidence. Because what I say, it shall be done. I want to restore you. I want to bring your dignity back. I want to rewrite your life story. But are you willing? Do you trust me enough? Don't worry about what people say. Don't worry about how they look at you. I forgive you. And if you go to God, but God,
I have heard them so much. What are you talking about? No, God, Here, moenie nie dom hou nie. U weet mos wat ek gedoen het. Dan vra die Here van, wat praat jy? Hoe bedoel jy? Here, maar u weet. Dan vra die Here van, wat praat jy, Marensha? Het ek dan nie gesê, as jy jou sonde bely, verwyder ek dit, so ver as die ooste van die weste, en ek dink nie daaraan nie? So waarvan praat jy? I cannot remember it. You need to bring it up again in order for me to remember it. But then it's going to be a new thing. Because I have forgive you. The question is, do you forgive yourself? Do you think I'm a man or I'm a woman that every time you're going to make a mistake, I'm going to throw it in your face and say, onthou jy gister, onthou jy verlede week, onthou jy 2 dae gelede, onthou jy, ek is nie 'n mens nie. Ek is die Here jou God. En ek is wakker agter my woord. Jy is myne, sê die Here. Ek het jou geskape. Long enough, the circumstances dictate your life. It's time to arise. It's time to arise and take back what belongs to you. You need to know God. You need to know your Creator. You need to know who He is. You need to know how much He loves you. Do you know how much He loves you? Do you know how much He cares about you? Do you know when He looks at you, He smiles at you? Do you know the pleasure you bring Him? He just wants you to step out and say, Father, forgive me. Forgive me for my wrongs. Look at somebody next to you and say, I am included. Look at the next one and say, I am included and not excluded. Say, I am not excluded. I'm included. Kom eens kyk, hoekom sê Clifford so vanaand? Ephesians 1 verse 13 sê die volgende. And you also were included in Christ when you heard the message. Come on. You were included when you heard the message of truth. The gospel of your salvation. Die gospel van jou vrymaking. Die gospel van jou verlossing. Hy sê, when you believed, you were marked with the seal, the promise of the Holy Spirit. Hy sê, toe jy my aangeneem het, hy sê, toe ek jou ingesluit by my beloftes, ek het die seal van die Heilige Gees op jou geplaas, so that no weapon formed against you shall and can prosper. Toe ek in die bank gewerk het 'n paar jare gelede, het ek by Home Loans ook gewerk. En ek het by die leningafdeling gewerk. En as jy huis wil koop, jy gaan sien as jy ouer raak en jy wil 'n huis koop, dan gaan jy na die bank toe, dan gee hulle vir jou 'n pledge form of 'n guarantee. Nou daai guarantee sê waarvoor jy kwalifiseer, wat die bank vir jou kan gee. Met ander woorde, of die bank gaan vir Adel sê R1 miljoen, of vir Tanya sê hulle R30, of vir Ria sê hulle R2 miljoen. So the bank put the stamp on to say that I can guarantee you that Clifford can get this amount of money. Or if Clifford have money in the bank, I cannot go to somebody, ek kan nie net na iemand toe gaan en sê, ek wil die huis koop, ek het 'n 5 miljoen in my bankrekening nie. Hierso, kyk hierso. Hierso is my bankstaat. No, they don't accept it. The only thing they accept is a guarantee of the bank with the signature of the bank manager and the stamp of the bank. So the day when you accept Jesus in your life as your personal Savior, He has put the seal of the Holy Spirit on your name and He say, you are mine, you are included. The day when you have said yes to the Lord, He said, I'm going to wash you with the blood of the Lamb. He said, I'm going to sign it off with the blood of the Lamb. You belongs to me. And dare somebody touch my beloved. Your eternal life is guaranteed. So when you come to the Father, Jesus said, in my name, when you just say, Abba, I come to you in the name of Jesus. And some people say, what can I do for you? Because if I do it, my son, my only begotten son, he will be glorified. Oh, is it you, Yolanda? I can see the seal.
I can see the Holy Spirit, the anointing on you. I can see, and nobody can touch you. Because Yolanda is included because she believes and she accepts Jesus as a Lord and Savior. Amen. It's important to know the following. Ephesians 1 verses 14, they say, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Who is a deposit guaranteeing our inheritance? Your inheritance is guaranteed in Christ. It's guaranteed in Christ. It's guaranteed in Christ. Jou inheritance, die beloftes wat opgeskryf is in die woord van die Here. Toe jy Jesus aanneem as jou saligmaker, is al daardie beloftes. Dit is gegarandeer dat dit tot vervulling kan kom. Dit is 'n guarantee check. Kyk hier, ryk mense loop nie met kontant geld rond nie. Nee. Hulle loop nie met kontant, as te veel. Kijk, ek is regtig ryk, maar ek kan nie nou met 'n 2 miljoen rand ingestap kom nie. Ek gaan mos baie tasse nodig hê. Kyk soos ek draai, ek kan mos ek dra niks hê. Kom lag julle. Ek roep dit in die gees. Maar ryk mense, hulle transfer nie geld in wat jy kan sien nie. What they do is when they want something, they transfer it in the unseen. And they just press the button, boom, and it's been transferred into the next person's account. Nou, jy is so waardevol. Toe jy die Here aanneem, het hy die transfer gemaak. En hy het vir jou gekoop en hy gesê, boom, jy is myne. I'm blessing you with every heavenly blessing. There's nothing that you lack. Not according to Clifford, according to the word of God. He said, I have blessed you with every heavenly blessing. So you lack nothing. Don't let the enemy tell you that you are lacking anything, because the transfer has been made on the cross of Calvary. Toe die bloed van Jesus gevloei het, toe sê, boom, the transfer has been made. Vir die wat my aangeneem het, het ek die mag gegee om my kinders genoem te word. Hy sê, ek is nie 'n mens nie, dat ek sou leuns vertel nie. I am God. Ephesians 1 verse 17 to 18. I keep asking that God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I ask God to give you the spirit of revelation, the spirit of wisdom, so that you may know that the thing that you're carrying around is not valid anymore. The thing that is keeping you behind for so long is not valid anymore. I have paid the price. The filters that you're carrying around, how you see life and how you experience life based on mistakes, is not valid anymore. I ask God that He can open your eyes of your understanding so that you may see His glory, so that you may see His promises, so that you may count on His word. Because His word is the truth. And His word will remain forever. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope which He has called you, the riches, His glorious inheritance in His holy people. What if Maria and Joseph, wat as Maria en Joseph moet gefokus het op external conditions? Dink jy Jesus sou vandag hier gewees het? Maria kon maklik vir 'n abortus gegaan het as sy gefokus het op external conditions. Want wat gaan die Joodse raad vir my sê? Wat gaan Josef se mense van my sê? Wat gaan die ene van my sê? Here, as sy kon gesê het, God, if it's you, go and speak yourself met die skrifgeleerdes. Gaan praat. Here, praat met 'n donderstorm. Doen net iets. What if they would have focused on the so-called
reality of life and not on the reality of the Word of God. What would have happened? What would have happened? What would have happened if Maria and Joseph would have focused on the circumstances where Jesus was born? No! As hy dan nie die seun van God nie, as hy dan nie die ene nie, hy kan nie in 'n stal gebore word nie. Die omstandighede is te akelig. Dit lyk nie reg nie. Wat as hulle daarop moet gekyk het? Waarop kyk jy vandag? Watter omstandigheid in jou lewe hou jou terug dat jy nie die beloftes van die Here kan sien nie? Waarin is jy vasgevang? Ek bly hier, ek het niks. Ek het nie 'n dak oor my kop nie. Yes, God wants you to prosper, but you are focusing too much on the giant instead of the God that can defeat the giant. God said, I can't do it. I can't do it. But you need to allow me. What if they're focused on that? What if they're focused on the opinions of others? Wat? Die Heilige Gees. Jou swanger gemaak. Vir jou. Jy was al lank al sleg, man. Jy. What if they've accepted the negative report of the world? What would have happened? What if you accept the truth tonight? What can happen to you? Don't you focus for too long on the negative report of the world called circumstances. Don't you think that God can make a way where there seems to be no way? Don't you think that God can do all things? Don't you know that what seems for men impossible is for God possible? What do you see and what do you think? There was a lady in the New Testament, in die boek van Handelinge met die naam van Rhoda. Sy was 'n diensmeisie. En terwyl die ander medegelowiges, Petrus was toegesluit in die gevangenis. En terwyl hulle bid vir Petrus, klop Petrus in die deur. En Rhoda hoor haar stem, hoor sy stem. En Rhoda is so opgemaak dat sy in haar klop en gesê, Petrus is by die deur. They say, it cannot be. Maar Rhoda seker verbaas, maar julle bid dan dat hy moet uit die tronk uitkom. How can you say it cannot be? What is there in your life that God wants to happen, but you think it's too big for God to do it? What if your miracle is at your door, but you don't want to open the door because it's too big? What if? Jy tree in, jy leef voor die Here vir omstandigheid, maar as iemand vir jou sê, die oorwinning is voor die deur, kan jy sê vir jouself, het kan nie wees nie. What if Rhoda, wat die diensmeisie was, toe haar geblok het sy gesê in haar manier inbeweeg, nee, ek kan nie baie praat nie, want ek is maar net 'n diensmeisie, miskien kan ek, wat as sy begin twyfel het in haarself? Wat sou van Petrus geword het, wat by die deur gestaan het? Omdat jy miskien twyfel, jy het 'n minderwaardigheidskompleks, jy voel nie dat God vir jou die onmoontlike kan doen nie. Die Here sê, I want to do the impossible for you. You need to trust me, because Rhoda ain't wrong. Ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem hoor, en jy jou deur oopmaak, wil ek inkom, en ek wil saam met jou maaltyd hou. What if you pray for years for things, and the solution is right here, but you think, no, Here, ek het gebid vir 'n finansiële deurbraak, maar is iemand besig om my gay te maak by my? Here, ek het gebid vir 'n liefde in my lewe, maar die kan nie wees nie. Ek het gebid vir die herstelling in my huwelik. Nou bring my man vir my blomme, dan vra ek vir myself, ek wonder wat is die ding se plan?
Ek het gebid vir my kinders om gehoorsaam te word en hulle was die skottelgoed en ek dink, ek wonder wat wil hy of sy nou weer hê. Maar ek het vir die Here gebid. Ek het gebid vir my seun en my dogter om by die huis te wees. Hulle is op 'n Vrydag aand in die huis. Ek wonder wat pla hom of haar. Wat soek hulle, sy gesond? It can happen to us. Because we don't expect the miracle. We limit God based on our perceptions, based on our pain, based on our heartaches, based on our rejections, based on our failures, based on our opinions. But he's standing at the door and he wants to have a feast with you. Hezekiah received bad news. Hy was 'n koning, Hezekiah, in die Ou Testament. En konings, baie lief vir die Here gewees. A messenger kom by hom met bad news. 2 Kings 19, verse 14. Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. What do you do when you receive bad news? What are you doing when you receive bad news? Die duiwel is weer lustig. Hou op die duiwel kos gee. Doen wat Hezekiah gedoen het. Toe hy die nuus ontvang, het hy dit voor die Here oopgemaak en sê, God, it seems like a God problem. He have spread the problem out. Jy sukkel met jou eksamens. Jy sukkel om werk te kry. Jy is die bere, iemand kom met bad news na jou toe. Jy gaan in jou kamer en jy wil gaan huil in plaas van om dit gaan oop te maak voor God en sê, God, what now? You are sitting with stuff that you're not supposed to carry. You are dealing with stuff. Jong mense, julle dra laste wat nie julle laste is nie. Groot mense, volwassenes, julle dra dinge wat nie julle behoort nie. Spread it out before God. Spread it out before God. Know God. Don't limit God. Ek sê dit af met die volgende. Die lyrics gaan agterop kom, ons gaan Andre Crouch, 'n sanger, wat baie dinge gefees het in die lewe. Baie op en af gehad het in die lewe. Baie berge, baie dale gefees het. En hy sê die volgende lyrics, in die volgende song skryf hy, through it all. Hy sê, I have many tears and sorrows. I don't know who it is tonight. It can be you, but listen. I have questions for tomorrow. There's been times I didn't know right from wrong. Hy sê, but in every situation, God give me a trusted consolation, and He only give me trials to make me strong. Hy sê, through it all, I've learned to trust in Jesus, and I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Now I thank God for the mountains. Onthou julle, ek sê altyd, hello friend. And I thank God for the valleys. And I thank Him for the storms He brought me through. Because it's that storm that have showed me who God is and what He have put inside of me. What am I doing? I want to call our prayer warriors to the front. I don't know with what you have coming in, met wat het jy vanaand hier ingekom nie. Ek weet nie of ek die storie al van die, ja, ek het dit met julle gesê, van die twee holy manne wat gestap het. Die een het gedra, iemand 'n dame opgetel, en na 5 ure vra die ander holy man, hoekom het jy dit gedoen? En die een holy man vra vir die ander een, why are you still carrying her? I've dropped her 5 hours ago. What are you carrying today that you're not supposed to carry? What mountains are you facing? What trials are you facing? What questions do you have? I want you to stand up tonight. If there's somebody tonight that did not accept Jesus as your Lord and Savior because you did not know God, tonight
tonight is the opportunity. While everyone is closing their eyes, and if there's somebody that wants to accept Jesus, you can raise your hands tonight so that we can see for who we are praying for tonight. If there's somebody tonight, God said, I am here tonight. I want to take up. See the hands that is going up. He said, I want to take your yoke tonight. But are you willing to let go? As jy vanaand 'n ander gebed nodig het, kan jy na vore kom. Ek is intentional wat ons die musiek speel vanaand nie. Ek gaan hierdie koortjie speel of hierdie lied. Hy gaan opkom aan die agterkant. Daar gaan lyrics by dit wees. En jy kan saam sing. Jy kan na vore kom. Maar maak hierdie song vanaand jou eie. Heavenly Father, I bring each and every one to you tonight. I pray that your will shall be done. Through it all, we've learned to depend upon your word, Lord. Through it all, Heavenly Father, we know that we can trust your word, Lord. We have many questions, Lord. So many things. But you're the God that answers us, God. Have your will and way in our life. In Jesus' name, amen and amen.